Yes, tubaye ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Ni kuri uyu wa kane tariki ya 5 z'ukwezi kwa gatatu 2026 aho tugiye kureba updates zizindutse maginga ya byadogereye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igikuba cyacitse za Kisangani ndetse ubona yuko ihuriro rya FARDC naryo nyuma yuko bamaze kubona ko ihuriro rya AFC rikomeje kugenda ryunguka ingabo nshya, ihuriro rya FARDC ryagiye ryunguka ingabo nshya. Ni mu rero tuze turebe uko situation ihagaze inyuma y'ishwa ry'umukoloneli wari warajengereje abanyaminembwe bita Nganzo Orikwa. Biragaragara yuko ihuriro rya FARDC ryahinduye umuvuno kubera yuko uno mugabo wakoraga mu rwego rudasanzwe rw'ingabo zirinda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Antoine Felix Tshisekedi, byabateye agahinda n'umubabaro. Ukabona yuko noneho batangiye kwihumura by'agaheni, aho batangiye kugenda abarasa abaturage noneho bitari bya bindi byari bisanzwe, aho noneho babishyize mu buryo ndetse barabyongera, bongera ingamba. Ubona yuko bongera ingamba zo kwica abaturage b'abasivile nkana. Ni mu rero tuje turebe page ikomeye y'urupapuro rw'amakuru y'ibiri kubera mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefone turi bwakiro umurako ifomo herereye neza ku mirongo y'imbere y'urugamba atubwira uko situation ihagaze. Ni munyemerero abakunzi ba Kigali News turebe hamwe uko byifashe ndetse nuko bimeze imiterere y'urugamba, turebe uko bimeze ndetse turebe nuko bimeze mu bice bigiye bitandukanye, haba muri Sud Kivu, haba muri Nord Kivu ho plateau. Turebe akantu ku kandi ku murongo wa telefone rero munyemerere tuza kwakira umunyamakuru wacu yareye muri biriya bice uri kuri frontline atubwira uko situation ihagaze. Ariko mbere yuko dukomeza amakuru yacu, ni munyemerere mbanze mbashimire mu mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe, mukarayikinga, mugasharinga, bityo mukiyongera mu muryango mugari wa DM kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ni munyemerere rero tugende kuri frontline turebe uko situation ihagaze. Ni bikomeje kuba n'ibikomeje kugaragara, aho nyuma yuko bishe umukoloneli ukomeye wayoboraga ama operation. Uyu akaba yari mu ngabo zidasanzwe zirinda umukuru w'igihugu Hibu Special Force. Akaba yarishwe n'intare za Sarambwe bitewe n'uburyo ki ari imirwano yabahuje yabasekeranishije imaze iminsi ibera muri biriya bice bya Zanikenye. Ndetse ubona yuko ihuriro rya FARDC rikomeje kwavaza urugamba, bihabanye yuko bitari buze koroha, ndetse abaturage bakomeje kugenda bapfa muri biriya bice bya zone ya Minembwe. Ariko mbere yuko tureba amakuru yimbitse kandi akomeye, mu nkundire twakire Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Waramutse neza. Mwaramutse mute? Namahoro. Bwana Bizima, ibintu bikomeje kuba imberenge ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Bizima, biravugwa ko nyuma yuko ihuriro rya FARDC rikomeje kugenda ribona abo bahanganye bapasingisha abasirikare bagiye batandukanye, biravugwa ko habayeho pass out ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bivuga ko ari ingabo zikomeye kandi zatojwe n'igihugu cy'Ubufaransa, ndetse bivuga yuko bitari buze koroha. Bwana Bizima, mu magambo makeya urabivuga iki ku ngabo za FARDC zikomeje kugenda ziyongera, ndetse ubona yuko leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ikoresha imyitozo bamwe mu basirikare, ndetse bivuga ko bakomeje kuvuga ko ingabo z'aba AFC zitagomba kubakanga. Urabona ari iki kiri buhinduke ku mirongo y'imbere y'urugamba, kubona ko ihuriro rya AFC bikomeje kuavansa urugamba, ndetse no mu bice bigiye bitandukanye biri kugenda ritsinda mu bice byose? Yego,
ikintu cyumvikana cyane mu bijyanye n'imyitozo ndetse n'ubumenyi budasanzwe buri guhabwa ingabo za FARDC. Ntabwo ari ukuvuga ko hari ababyumva bakagira ngo wenda ko ari ingabo ziciriritse cyangwa se ari ingabo z'amateka bijyanye na sitasiyo yagiye ibaho muri FARDC kuva ku bwa Repubulika ya Repubulika Desire ku myaka irenga 30 ishize, bitewe n'uko zitwaga ko ari ingabo zirwanaho zishakira imibereho bijyanye n'amateka yabayeho. Ariko ubu n'ingabo na FARDC ubona ko imyitozo ihambaye bitewe n'amafaranga bayashoboye na FARDC ndetse n'abanyamahanga babigisha bakomeye. Ariko hari ikintu gitandukanye kijyanye n'ubumenyi ndetse na kondisiyo zishobora guhabwa igihugu cyangwa ingabo mu buryo budasanzwe bitewe n'amaragi. Urabona ko byanze bikunze hari ikintu kimeze nk'aho ari ikosa rigeriweho bijyanye n'amabwiriza y'abayobozi ba FARDC mu buryo bujyanye na minisiteri y'ingabo cyangwa etamajoro y'ingabo mu bijyanye n'uburyo bafata ingabo ziri kwitoza imyitozo ihambaye, ariko ugasanga ntabwo bayikoresheje mu buryo bujyanye n'igihe bijyanye na operasiyo bafite. Rero iryo riba ari ikosa ry'ubuyobozi, ariko ingabo ziba zitoje kuko hari igihe ubona ko abasirikare nk'abakomando ugasanga baragiye babajugunya ahantu bitari ngombwa ko ibyo bize ari byo barwanira muri ako gace, kuko bo bigishwa n'abasirikare bahambaye cyane, harimo ingabo zo mu bihugu by'Uburayi cyangwa Amerika, Aziya, mu bihugu bikomeye, kandi ubona ko bitoza intambara zo ku rwego bijyanye n'igihe mu rwego rw'isi, ariko ukabona ko ibyo baje kurwana ari ibiciriritse bitari mu buryo bizemo bijyanye na sitasiyo y'icyerekezo barimo cyangwa uduce baherereyemo. Rero bihita bibagira abavetera cyane ku rwego rwo hejuru bitewe n'imyitozo bize ihambaye, ariko bagiye kwapurika ibintu biciriritse bitewe n'abo barwana n'agace barwaniramo akariko. Rero niyo mpamvu ubona ko inshuro nyinshi ubona ko bahura no gutsindwa cyangwa no gucika intege mu mirwano bahura nayo ya buri munsi, bitewe n'uko kandi imyitozo bize n'ibyo bari gukora biba bidasa naho ubusikanye bidahuye ku buyobozi bubayobora. Ubona ko ariho ikibazo kiri muri komandoma. Yes, bwana Bizima, rero reka tugushimire, ariko unatubwira kuri Fortune uko biramutse sayini mu rucerera. Ni saa 11 z'igitondo cyo kuri uyu wa kane, ni ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Magingo ya navuga yuko habura iminsi mike, urabona ko ari ibyumweru bitatu ni bibiri n'igice iby'agahenge bibaye agaterera nzamba, ndetse ihuriro rya AFC rikaba ryarahakanye ko nta by'agahenge ka Washington. Magingo ya imirwano iri kubera hehe mu bice wabashije kugeramo? Imirwano igice iherereyemo ni hano, ubona ko FARDC na coalition bose bashakaga kwigarurira aka gace ko mu Ndondo. Ubona ko ari ikintu kimaze iminsi kimeze nk'isibaniro mu mirwano barwanaga iteka ryose. ubona ko aka gace basaga naho bashaka kugasatira cyane, kandi ubona ko banabigerageje nyuma yaho batakarije koroneri muri iki gice cy'imisozi miremire ya Minembwe. Ubona ko hari imirwano yabaye nk'isibaniro, ubona ko wagira ngo abaturage baho bayifata ko basigaye barabyize intego ngo aka ni agace kaho kabaye nka gatumwa, bimeze nk'aho ari mishoni bahawe yuko batayigaruriye bashobora no kuba batakaza ubuzima ndetse n'icyubahiro cyabo bafite mu mikoranire bafite, yaba iyo muri FARDC cyangwa iyo muri Repubulika y'igihugu cy'u Burundi cyangwa Tanzania, kuko ibi nibyo bihugu bisa naho birwanira muri aka gace ka Minembwe. Ariko ubona ko byanze bikunze aha hantu bamaze gusa naho basiga amaraso, nabo bahabaye nk'abantu badashaka kuhava, kuko
bahiziritse ndetse ubona ko bigora cyane kugira ngo mu 23 na twirwaneho babashe gusa naho batsimbura izi ngabo muri aka gace, aho batakarije koloneli n'ubu bamaze gusa naho bahaburira kapiteni, kandi uyu kapiteni w'ingabo z'Uburundi n'ubundi afitwe na M23 mu biganza ari muzima, bitewe n'akajagari n'intambara imeze nk'ivango isa naho kuyivanamo biba bigoranye, bitewe n'uruhurirane rubaho rw'uduce dutandukanye duhuza imirwano muri aka gace, ku buryo birangira basakiranye, ku buryo hakoreshwa bwa bwenge bwa karemano cyangwa bw'imyitozo idasanzwe ku ngabo z'umwihariko za special force. Ubona ko hari aho bigera imbunda bakazirambika cyangwa bagafunga sefu, hagakoreshwa ubumenyi bwatojwe budasanzwe ku ngabo z'umwuga. Rero iki ni ikintu kidasanzwe ubona ko FARDC iri guhura nacyo, hakabamo ababirokotemo ndetse bagahura n'amasomo adasanzwe, abandi bakahaburira ubuzima. Rero ni ikintu kidasanzwe ubona ko iyi mirwano iri muri Minembwe ari iy'abaharamagara ku mpande zombi. Hari abagaba ibitero ndetse n'abasa naho bakumira ibitero bisatira abaturage bo muri Minembwe ndetse n'amadefensi ya M23 na twirwaneho. Ubona ko ari ubwitange budasanzwe bw'ubudasa bunakomeye cyane mu mpande zombi, ubona ko harimo ikintu kidasanzwe cyane ku buryo buhambaye. Rero iki ni ikintu ubona ko M23 isa naho yafasheho umwanzuro udakuka, umeze nk'intambara z'Abarabu yo kuvuga ngo aha ni iwacu, ahubwo utwegereye tudapfuye we arapfa. Ni ikintu kidasanzwe cyane, kandi ubona ko FARDC imaze gusa naho ihahamuka kwa isi yose, bitewe n'imirwano ya M23 na twirwaneho bari gukora imeze nk'iyo bwiyahuzi, bitewe n'umujinya mwinshi cyane bafite w'akababaro kenshi ko kuba abaturage bo muri aka gace barabuze amahemo, bitewe n'ibitero bya drone ndetse n'imbunda nini za tirari zibaraswaho buri munsi. Bwana Bizima, biragaragara yuko ibintu byahinduye isura kuri Frontline. Umbwiye yuko Minembwe byakaze, kandi abandakavazi banjye bari kumbwira yuko n'ubundi situation ari imberenge. Bwana Bizima, biravugwa ko Bukavu hafi na Kabuzi Byega, bivugwa yuko n'ubundi hakomeje kugenda habera imirwano, nubwo idakomeye, ariko ubona yuko ihuriro rya FARDC n'abawazana na FDLR batangiye kugaba ibitero shuma ku ihuriro rya AFC. Bwana Bizima, nta makuru waba bifiteho? Yego niko bimeze, urabona ko uduce twinshi turi muri hano muri iki gice cya Minembwe ndetse na Bukavu, muri zino nce za Kabare, muri teritwari ya Kabare, ubona ko hari utuntu tw'udutsiko twa FARDC ndetse na wazalendo bagenda bagaba ibitero mu buryo bwo gusa naho batesha umutwe. Urabona ko mu 23 na twirwaneho muri aka gace bafite akazi kenshi cyane gakomeye, bitewe n'ibi bitero biri kugenda bigabwa hirya no hino. Ubona ko ari nk'ikintu kimeze nk'aho ari mission bafite kuva ubuyobozi bwa FARDC ndetse n'ubuyobozi bw'abasirikare b'Uburundi ndetse muri komande yabo, kuko aribo basa naho bihariye imirwano n'ibitero biri hano, ari nk'aho aribo bari muri kontrole yabyo ku buyobozi bw'ingabo. Rero ni ikintu ubona ko badashaka guha agahenge n'amahwemo M23 twirwaneho muri utu duce, ariko ubona ko mu nce zose bagabamo ibitero ndetse babuze uburyo bwo gushagota kugira ngo be guha agahenge M23. Urabona ko ari ibintu bakora mu buryo bisa naho ari ibintu bateganyije kandi bateguye neza, ariko ubona ko ikintu kijyanye na solution y'ibisubizo by'imirwano iri muri kano gace no kubona amabwiriza bahabwa ya buri munsi ku mpande zose, ariko bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo bagire ikintu bahindura hano, ariko bikanga bitewe n'ubushobozi n'imbaraga M23 ifite muri iki gice cy'Urwanda. Ubona ko byababereye ingorabahizi, kandi
ku basirikare batoya bayoborwa, ubona ko mu makuru batanga baba bavuga bati hagomba kuba imbaraga n'impinduka zirenze ku buyobozi bwacu kugira ngo tubashe guhangana n'abo basirikare babaye nk'abakimaze bitewe na operation zabo bagenzuza hano muri iki gice tubasha kugabamo ibitero, ubona ko iyo tubigerageje kenshi ahubwo ari twe duhuriramo n'ikibazo gikomeye, bigaragaza ko bo bashinja ibirego komande zabo ndetse n'uburyo bwa intelligence mu buryo bwo gutanga amakuru bitewe n'aho bagaye ibitero ko aribo babifitemo uruhare rwo kuba badakora inshingano zabo neza, ariko ibyo bikaba amatakira ngo bitewe n'uko baba barwana n'abantu babarenzeho cyane, kandi ubona ko bafashe umwanzuro wo kudatsindwa ndetse no kuba batatakaza na kimwe bitewe n'agahinda baba bafite n'umubabaro mwinshi bitewe n'abaturage babogamiwe cyane muri kariya gace ka Sud Kivu bitewe n'uko abaturage bahura nazo cyane bitewe n'imbunda na za tirari zibarasaho buri munsi ndetse n'amadrone. Yes, Bwana Bizima, awenda reka mushimire kereka nimba hari icyo twatwibagiye kukubaza. Yego, ikiriho ni amakuru menshi tuba dufite yo muri Plaine de Rusizi asa naho aza atuzuye neza bijyanye n'abandi akaba bari muri kariya gace barimo baduha neza mu buryo ubona ko bitarasobanuka neza, ariko ko hari kiri gutegurwa muri iri joro, ndetse iki gitondo cy'uyu munsi iri joro ryakeye hari ibintu byagiye bisa naho bigaragarayo bijyanye n'uburyo bwabaye nko guhangana ariko buteruye, ubona ko harimo abari kwinjira muri Uvira kuri M23 bavuga ko bagiye muri ako gace mu buryo bwo gushaka amakuru neza bijyanye na deployment cyangwa uburyo defense za FARDC na coalition zimeze muri kariya gace bitewe n'akajagari karimo hariya muri Uvira kuri Wazalendo ndetse na FDLR zirimo, ubona ko basa naho batari guhuza bijyanye na deployment bafitemo, ubona ko buri wese abashaka kwihitiramo agace yagenzura. Rero aya ni amakuru mashya asa naho ahari, ariko ubona ko M23 ifitemo ubugenzuzi budasanzwe cyane, kandi ubona ko hari ikintu iryamiye gicecete cyane ariko kiri buze gusa naho kiri bubyutwe mu gihe gito cyane, kandi amakuru agakwira Nord Kivu na Sud Kivu ku buryo ubona ko iki gice cy'uburasirazuba bwa FARDC kiri buze guza gusa naho kibona inkuru nshya cyane bitewe na operation ziri muri kiriya gice cya Plaine de Rusizi. Yes, Bwana Bizima, reka dugushimire kuri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane. Yego, urakoze cyane. Tubonera no kukwifuriza amahoro n'umugisha kuri uyu munsi, kandi Imana ikomeze ibane nawe Bwana Bizima. Yego, iturinde amahoro. Namwe bakunzi bacu bakadasohoka, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana. Update zo nakagaruka iby'uyu musirikare Nganzo Orikwa, biravuga yuko n'ubundi nyuma yuko yishwe ari wateguraga ama operation byabaje urujya FARDC, ndetse ukabona yuko bakomeje gukoresha amadrone iri kurimbura abaturage. Munyebere rero atunyarikire Kisangani aho n'ubundi hari inteko ikomeye iri kwiga ku mutekano uri kubera muri Masisi, aho ingabo za FARDC zikomeje kwicwa urushinyaguro, bikomeje kugaragara ko abafaransa nta kintu bari gukorera ihuriro rya AFC maze kwiyubaka kandi ikomeje gukora ibitendo bigiye bitandukanye. Cyawe rero reka tubifuriza amahoro y'Imana kuri uyu munsi, abagiye mu kazi tubifuriza akazi keza, abaje kuruhuka baba bakoze ijoro nabo tubifuriza kugubwa neza, nihanganisha bikomeye abari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.